October ni somni pasari sang ni somni panga tho tan ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan anram himna chungchanga thutlu nan siam le an hmel ma te lakan sipai te che dan tur aram tang pompuinan langai lova an langai don lo ti asoi nimin khan Netanyahu hiana sarkara minister tenen meeting nain he thu hi soya Israel hi independent state ania kan thiam dan le kan thei danin kan in venganga kan hmalam huna kan omzel dan tur po ke ma ni nge in kan ngai tuang atia tute ma pompuina kan langai lova kan ram ven himna hi kan thu hnuaya omani atibok kan ria dangin Israel e Gaza inkar boina chu US malak na in khovel puminan boi pui lui lui ani bermaya tunhaya po US Vice President JD Vance chuan Israel hitla in Secretary of State Marco Rubio poina tlo lea Middle East Special Envoy Steve Witkoff le official poimo ten englai poin anom chilani deuh bermaya hetila hian Gaza Strip remna le monna omzel theina turin US howin ram sang in soive nei tumin man la meka hetila hian Netanyahu chuan Israel ram himna chungchang chu tu te mainan rel puya phal lo thu le an ram hmalam hun tur po midang in an rel sakadu lo thu asoyani kan riat vekangin tuna hian Gaza boina Israel le Hamas te inkara inka hai nei mekania hetila hian Gaza remna le monna om theinan International Security Force din tumin malak mekania he force a hian arab le muslim ramten sipain tho hnem hle don ni na langa he hi US rom han nakal mekani Israel Prime Minister Netanyahu chuan International Stabilization Force member tura hian duan thandon thu chiang taka soilangin he international force tel tura pom thei chin hi ke mani nge in thu top na kan siamang ti hi chiang takin kan soitoni atia Turkey ramin he force sipaya tho ven rem ti lo thu po asoinon le ani nimin khani US President Donald Trump chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif le Army Chief Asim Munir te chu miro pui takan ni atia Pakistan le Afghanistan in kara boina chu rang takin a chingfelang ti asoibok Malaysia khopui Kuala Lumpur Asian Summit nei laia Thailand le Cambodia ram in kara in rem na thuthlung an ziana Trump hian he thu hi asoya Thailand le Cambodia in kara in rem nan zia tak chu tharia chung le ka boina chinfel pariat na ni thu asoya tuna chon boina chinfel lo pakhat chi akan nei ta Pakistan le Afghanistan in kara boina in tran chhole mek ti ka hriani ma se rang takin kan chingfelang an pani hian ka hrechiang ve ve ni atia Pakistan Field Marshal le Prime Minister te hi miro pui takan ni a boina hi kan chingfel thuayang ti ka ring tlatani atibok President Trump chuan boina chinfel chu athil ti theilam tak nia hriat thu sain moi takin ka chingfel mai thin boina chinfel hi ka ti turani kherpo ka hrelawa masemi makta duai telte nun na chan him tura hun man hi thilro pui takani a aya thazok ti tur ka ngai tu chuak thiam ri lawani atia ka sarkar in thariat chunga in dona pariata ti topang hi alom ngai lawa a omle to ngai lawang US President in indona pakhat po ti topa a chinfel po kala hrelo indonan chok chuaka an chingfel le ngai lo zok ani atibok Pakistan Prime Minister Sharif hian kumin April thla India le Pakistan boina chu President Trump puina wanga topta nia soin amhalak na ro pui taka wang hian Nobel Peace Prize dong tura nominate ngei tur nia hriat thu asoya hetila hian India chuan Pakistan nenan boina chinfel na konga ram danganin ro lo ti asoi ngar thungani hetila hian Pakistan le Afghanistan te hi October ni som pakwa khan Qatar le Turkey malak na in biak na nei to a inrin ni khan doha ko puya in biak voi ni na nein nimin thleng khan in biak na hi an chun zomani Thailand le Cambodia ram in kara in rem na zia hi thilpoi mo takani a President Trump hi Malaysia Asian Summit voi somli pasari na man pui tu rakalin he summit hi an tran main a hriat puina hnuaya Thailand le Cambodia ram in kara in rem na thuthlung hi an zia kani he in ram nan zia hi kumin July thlaninga chunganin do hnuwa President Trump malak na wangan in rem hnuaram pani in kara in rem na tluan tlinga om theina na bo zui zelan ni a Cambodia Prime Minister Hun Manet le Thailand Prime Minister Anutin Chan Virakul ten in rem na hian mingan ziaka President Trump hian alo hriat puyani he in rem na hian Cambodia sipayan man somporiat te chu Thailand in an chuang ti te ram pani te hian ram riaral thuaman da te an seng hoyang ti te tela
herem na thu thungan zia nu hian Cambodia le US inkara insum don ton na tura in remna Trump hian a minga ziaka Thailand le US ten critical mineral chungchanga in remna na ya minga ziak le bokani White House official de chuan President Trump hian Malaysia cham chung hian critical mineral in le sakna tura Malaysia nen in remna ziak bok don ni in an soi President Trump hian Asia khomol puya ninga chung hunam hangdona Malaysia ba ka hian Japan le South Korea te tlo dona tun tum hi Trump ni na president ani le nuwa Asia khomol puya tlo le na masaberani South Korea hian Trump hian China President Xi Jinping po mu thei don ni in soyani a Malaysia Asian Summit a hian tun hnaya tarifa ti san sak Canada ram Prime Minister Mark Carney po telve a President Trump hian Carney hi mu atum lo thu a soyani Russia ram President Vladimir Putin chuan Russia nuclear chakna manga thuam Burevestnik cruise missile chu hlotling takan en chin thu ni min khana soya he nuclear ral thuam keng thei missile hian khowela air defense system zongjong a bum thei ni in a soibok Russia in cruise missile ka chin chungchang hi Russia sipai General Valery Geramisov chuan soin kilometer sing khale sanglia thuya kap theya October ni somni pakhatan ka chu chin tum chuan Vansang Adar kar som panga chunga om thei ni in a soibok he missile hi Russia chuan official in 9 M730 Burevestnik antia NATO chuan SCC X9 Skyfall ti in an soi thunga aka phak chin soi thei ani lova ka phak lo nei lo an ti hial ani a akal na tur hriat lok thei lo ni in an soi boka Putin chuan heral thuam hi ral thuam danglam bik khovel ramdang in an nei ve lo ani thu a soya ral thuam expert te chuan he missile hi an siam thei tak tak pon rin lo lain en chin na hau tak tak an nei nuwa an hlotling hle ani ti in Putin hian Gerasimov an hena heral thuam hi man thei siam tur le sipaiten an man tura ro man na siam turin a hriat tir bokani Gerasimov chuan he missile hi nuclear reactor manga ti nunani thu sain ka chhuwa china en chin na po hau takin na boi thlaka a thlo thui thei ema wang le boruak a huna man rei ema wangin aka chhuwa chin dan po danglam hle ni atia missile lo ka thlak na tura siam air defense system engpo pal tlang thei ni in a soibok Putin hian karma sa khan Russia nuclear ral thuam nei sang te chu uluk taka endikin kan nuclear ral thuam te hi tun lai ber level sang ber nuclear ral thuam nei ram dang te aya sang zo kani atiani Federation of American Scientists te chuan Russia hian nuclear bomb sanga zali somnga pakhuan neya USA in sanga za somsari pasari an nei antia anni panni hian khowela nuclear bomb zongjong za somriat pasari velan kol antiboka Russia President Putin hian kan ral thom nei thatte hian Russian Federation le Union State zongjong hi aveng him theani atia tunlai chu Russia hian an chak zia le an hlau om zian soina sa a an ramtana hlau om an hnai ni in an hriani nge yang ni zandar som khan India ram atanga direct ka China ram thlok lut thlona service chu thlo tan tir ani le ta a kuma chung zat India le China inkara direct flight om to lo nuwa bulan tan le ta a China chuan ram panhi te inkara direct flight om le ta chuan India le China mi puite inkara in una na thazo ka thlen nge yan be sei thu hi an lo sei to ani ni zandar som khan Kolkata tangin Indigo flight chu Guangzhou panin thlo chu atirani a hei hi kumnga chunga India ram atanga direct ka China ram thlok lut tur thlona thlok chuak le masaberani ta a Shanghai le New Delhi inkara thlok tur thlona po November ni kuwa thlo tan tir tumani a atuk November ni soma Delhi atanga Guangzhou pan tur Indigo thlona po thlo chu atir le tumani bok tun thani ni khan India chon China direct flight hi October ni somni paruka India ram atangina thlok chuak tanang ti an lo puang to a nimin khan India ram Chinese embassy thu puang tu Yujing chuan China le India inkara direct flight chu taka changta Kolkata le Guangzhou inkar thlona chu thlo tirani ta a Shanghai le New Delhi inkar thlok po November ni kuwa thlo tirani dona kar khata voi thuma thlokang ti in exa aposani Saito thin angin India le China inkara thlona direct flight hi kumsang ni somni khan COVID-19 ripui wangin ti topania ladaka India le China sipaite inti boina wangin India le China inkara chezuya kumnga z ram pani inkara hian direct flight om to lowani kumin August hatob le September thatira Shanghai Cooperation Organization Summit khan Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping te chu in bia in
hemi nu hian India ram External Affairs Ministry chuan direct flight chunjam chungchang hi an puang zuya China Foreign Ministry thu puang tu Go Jiakun po in direct flight chu ram panhi te inkara in riat thiam ton na tha chhozel ra chuan I thu sain China le India inkara thodun na omjanei le dairei om theina turin China chuan India ne na thoduna in pei renga thoho na risel le ngeta om theinan theitop chu in hmalam kan thlir ani ti in alo puang to boka Nizan Khan he vision hlotlin na hi atakin na thlengtan ta ni bazari lo thlir awangin kan lo me